Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino nakabari umwami w'umwana official nge nk'abandi umwami mutoya. Reka mabwiye ngo uyu munsi iki kiganiro tugiye kugikora turi abantu babiri hamwe n'umuhungu wanyu Dwizire, babwira ngo afite intare z'umujyi. Reka mbabwire ngo niwe muhanzi wa mbere kurusha abandi yemera hano mu Rwanda. Riderman yatangaje umuhanzi afata nka nimero ya mbere mu Rwanda. Niwe muhanzi wa mbere ayemera kurusha abandi bose mu Rwanda. Umuhanzi Riderman yatangaje umuhanzi afata nka nimero ya mbere, umuraperi ukunzwe cyane hano mu Rwanda. Riderman mu kiganiro ku rubuga rw'imikino yatangaje ko nubwo abantu benshi bavuga ko we na nyakwigendera Jay Polly ari we baraperi bahoze bahanganye hano mu Rwanda, ariko burya ngo umuraperi yemera ndetse yubaha akurusha abandi akaba ari Bulldog, ijisho ry'uruvu.